Di mo liplipatan niya bomba, ah. Kanain ka pagpalagit kanya. Awan boss, ikabil ko to yung likod-likod chair. Diego! Action! Apa, tatawag mo? Hello boss, Diego. ada update tayo sa itin sir. Yung ti balita. Simbang po itin boss, lagay materyales. Himayan? Kuhin boss. Good. Awang gayam, di mo liplipatan niya bomba, ah. Kanain ka pagpalagit kanya. Awan boss, ikabil ko to yung likod-likod chair. Okay, very good. When rin dakla dito niya. Kuhin boss, no problem. Pay, nag-commute ka dita. Kuhin boss, napirdi ngamin dayo yung motor ko. Okay, di ka pala inuray dakla kuman. Simabay ka kanya ko. Supay tapletin. When na sige ron. Iterderasyo ka no boss. Sige boss, ingat. Okay. Okay, papanak pa dyan side. Bye-bye na, bye-bye! Bye-bye! Sa wakas, mausar ko muna dati barbarong kotse kon. Wow! Drive ah. Very good. Sige, kabin mo lang dito. Kaya Jay, kung nagsising ka, sila ka na mapagpakal eh. Sakit siya na, sir. Sabali sa tinakan ko, tatay. Nung muna daw mo ang pay mag-TCR din ay. Sumarap, sir. Nagti ka sa tatan. Kaya ka nag-awan tayo lugan mo? Ano, sir? Nag-commutak lang, sir. Okay. Yung sir mo rin dito eh, kutsi kon. Talaga, boss? Diyos gusto ka, boss. Hala? Wah, hindi ko sir lagar ko din eh. Titoy ko lang titulbagan na eh. We. Ay, sosopin nagkulit ka. Sige, Rod. Thank you. 1 hour later. Iya, tangan Diego!